Pre, pre. Sige mo, favor pre. Uy, aga pre, unsa man to? Nang extra ko sa motor mo pre. Duli lang ko yung hapon. Na, pre. Di na gyud ko pahiram og motor, sukad atong gitumba ni Ronron ning motor nako. Tanawa oh. Ang CRF. CR na lang. Pre, ayaw ko ipare ang ronron kay kabalo mong kumuamping. Nakasaad ko pre nga di na gyud ko pahiram. Bisan kinsa pa. O magay nako pahirma si papa. Kabalo dahil mo motor yung papa? Nga, kung motor lang hisgutan ka papa, mas maayo pa kay karonron. Yato magay kidapawan way helmet wa gyud nadakpan. Aw, katong duwa sila kabing. Yang ka si kabing lagi. Kita manggani day ka. Ay pag jaming-jaming nga da pre kay di gyud ko nimo madala. Basta kay period na di ko pahiram og motor. Labi na kaning CRF akong gamiton. Na. Ina po na pre. Uli na lang ko unya pre kay importante kay kung lakwan ba. Dong. Sa batag extra si mong motor bi. Kana may ayaw pa ulma kay gitumba yung motor nagasgas pa jud. Sa naman po karon usubon na po nimo ni glambos akong motor? Ay, wa ko kwarta ba? 100,000. Ay sos, ilambos na po nimo ni. May rabag imong tubilan pag uli nimo wa gyud ni gasolina. Ay, ayun na paon na pre. Ako lalay paon ma kay mutubil man ko. Sus, tubil naman ay problema nimo. Pultang tana. Unsa man? Napakay patubil-tubil. Kaning gas-gas unsa man ni? Unsa man? Ipa-prime yung sticker tana? Gara oy, ayag tuwa na. Kau bay, siglabot-labot. Namayo ani. Way makairam para way mahay. Dong, paalma ko ba? Ako budget nimo ba unyang hapon 5k. So 5k. Ay, pahalipay ragod. Sige rabi ko gilang sa imong motor. Oh, o ba? Pag hinahinay lang ron ha, narang susi oh. Matumba na pug ako saba. Ipa brand new sticker man ka nimo ni. Bili pag uli ha. Pala ni, matik na ni unyang hapon. Apiki ha. Pre, lain na ni mo pre. Oy, kwarta-kwarta man nang imuha di ay. One pre, nag-isod mo ko ron pre. Kinahanglan kong kwarta ba? Pre, ay na pag-explain pre kay mayra ka sa kwarta nga batkada. Ako kung kay kwarta. Gila pre, makabalos ko po pre.